Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биз Республикалык штабтын пресс борборунда брифингди баштап жатабыз. Мамлекеттик жана жеке менчик лабораторияларда жүргүзүлгөн ПЧР тесттер жөнүндө ооруларды алдын алуу жана МАМ санэпид көзөмөлдөө департаментинин лабораториялык тестирлөө борборунун башчысы Жумаканова Айгүл айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О ПЦР-тестах в частных и государственных лабораториях расскажет начальник Центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Жумаканова Айгүл. Вам слово. Доброе утро всем. Саламатсыздар. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү республика боюнча 19 лаборатория ушу жаңы тажы вирусун аныктоо боюнча иш алып барып атат. Пандемия башталгандан бери ошол 19 лабораториянын 6-сы ушу жеке менчик жана 13-ү мамлекеттик лабораториялар. Тажы вирусунун пандемиясы башталгандан бери ушу жеке менчик лабораториялар жалпы 856 487 миң ПЧР ыкмасы менен изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Жеке менчик лабораториялар 2020 жылдын апрель айынан баштап иш алып барып атышат. Ушу алгачкы болуп жаңы тажы вирусунун диагностикасына ушу Банецкий Интелмед лабораториясы кошулган. Кийинчерээк Аквалаб лабораториясы кошулду. Интермедика жана Гемотест лабораториялары кошулуп баштады. Анан ал эми 2021 жылдан баштап ошо МСБио лабораториясы ушул Корея жагынан уюштурулган эл аралык Манас аэропортунун базасында ушул лаборатория иш алып барып баштады. Кийинчерээк экспресс лабораториясы иштелди. Ушу жалпы бүгүнкү күндө 6 жеке менчик лаборатория жаңы тажы вирусун аныктоо боюнча иш алып барып атышат. Эң көп ПЧР изилдөөлөр ушу жеке менчик лабораториялардын арасынан ушул Интелмед Банецкий лабораториясы жүргүздү. Булар 422.554 изилдөө жүргүздү. Аквалаб лабораториясы 330 миңден ашык изилдөөлөр жүргүздү. Гемотест лабораториясы 82.364 изилдөө ПЧР ыкмасы менен жүргүзүлдү. Республика боюнча Банецкий Интелмед лабораториясынын 5 забордук пункту иш алып барып атат. Ал эми Аквалаб лабораториясынын республика боюнча 8 забордной пункту иш алып барып атат. Жеке менчик лабораториялардын жүргүзүлгөн анализдеринин былтыркы жылы 2020 жылы ПЦР анализинин баасы жогору болгон. Бул 3000 сомго чейин жеткен болчу. Ал эми ушу быйылкы 21 жылы ушул түшүндүрмө иштердин жүргүзүлгөн жыйынтыгынын натыйжасында жана ошондой эле ПЦР тест наборлордун жана расходдук материалдардын арзандаганына байланыштуу баалар арзандатылган. Мисалы бүгүнкү күндө Банецкий Интелмед лабораториясы бир ПЦР анализдин баасы 1690 сом акы төлөп кызмат көрсөтүп атышат. Ал эми Аквалаб лабораториясынын бир ПЦР анализдин баасы 1700 сомду түзөт. Гемотест лабораториясынын бир ПЦР анализдин баасы 1400 сом түзөт. 2021 жылдын апрель айынан баштап Кыргыз Республикасы ковидсиз саякаттоо тиркемеге кошулган. Эң алгачкы пилоттук болуп 2 лаборатория, мамлекеттик лабораториясы кошулуп иш баштады. Бул Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөлдөө департаментинин улуттук вирусология лабораториясы жана Ош мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун вирусология лабораториялары. Бул лабораториянын кызматкерлери алгачкы окуутудан жүргүзүлүп жана Евразиялык биримдигинин талаптарына жооп берген лабораториялар катары иш баштаган. Бул тиркемеге кошулгандын натыйжасында жергиликтүү жарандар Евразиялык биримдигинин мамлекеттерине эч тоскоолсуз, негизсиз барганга мүмкүнчүлүк алды. Бул мамлекеттин аргасыз барган шарт иш чарасы болду. Эмнеге дегенде ушул биздин Кыргыз Республикасынын жарандары башка мамлекеттерге барганга ушул мүмкүнчүлүк алды жана шарт түзүлүп берилди. Мындан сырткары бүгүнкү күндө эмгек ушул акы төлөп кызмат көрсөтүү лабораториялар бүгүнкү күндө 4 мамлекеттик лабораториясы иш алып барып атат. Жогорку көрсөтүлгөн 2 лаборатория жана ошону менен бирге Бишкек шаардык санэпид көзөмөлдөө борборунун вирусология лабораториясы жана өзүңүздөргө белгилүү ушу курорттук район катары Чолпон Атадагы Ысык Көл райондук санэпид көзөмөлдөө борборунун вирусология лабораториясы ушу акы алып кызмат көрсөтүлүп атышат. Бардык ушу 4 мамлекеттик лабораториялардын акы төлөп кызмат көрсөтүү ушу баалары антимонополия департаментинен макулдашылып жана Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилген.
Ушуну менен бирге мамлекеттик ушу лабораториялардын бир ПЦР анализинин баасы бүгүнкү күндө 750 сомдон 780 сомго чейин. Бул эми салыштырмалуу өзүңүздөргө белгилүү, жеке менчик лабораторияларга салыштырмалуу арзан. Ошого байланыштуу кайрылган жарандардын саны дагы көп болуп атат. Ошону менен бирге ушул департаменттин вирусология лабораториясы бекер акы албай ПЦР анализин жүргүзүп аткан жарандар булар инвалид майыптар, коомдун аярлуу катмарлары, эгерде тастыкталган ошо иш кагаздары болсо, жана 7 жашка чейинки балдар бекер ПЦР анализ жүргүзүлөт. Ошону менен бирге ушул кандай бир себептерден башка мамлекеттерге ушу оорунун кесепетинен операцияга же бир чакыруу барагы болсо, направлениясы болсо, ушулорду тастыктап көрсөтө алса, биздин лаборатория ушу бекер ПЦР анализин жүргүзбөгөнгө бизден жүргүзө алабыз. Ошону менен бирге ушу баардык мамлекеттик кызматкерлер иш чара менен кызматтык командировкага баратканда бизден ушу бекер анализдерди ПЦР анализдерин жүргүзүп беребиз. Ошону менен бирге делегациялар жана Кыргызстанга келип аткан башка мамлекеттин жарандары ушу өзлөрүнүн иш сапары менен келген жарандарга дагы бекер ПЦР анализдери жүргүзүп берилип атат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, ушу бүгүнкү күндө Орусия мамлекетинде өзүңүздөргө белгилүү жаңы тажы вирусунун саны өсүп байкалып атат. Ошону менен бирге бизде дагы ошо Кыргыз мамлекетинде ушу ноябрь айларында, декабрь айларында тажы вирусунун 4-чү толкуну болушу мүмкүн деген божомолдор айтылып атат. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул сактанууга чакырат элем. Анан баса белгилеп кетким келет. Ар кайсы ушул инфекциялардын эң бир жана эффективдүү ыкма инструменти бул эмдөө болуп эсептелинет. Ошон үчүн ушу баарыңыздарды ушу эмдөөдөн өткөнгө чакырат элем. Эмдөөдөн өтсөңүздөр ушул оорудан алыс болуп, жана эмдөөдө ушу антитела иштеп чыгып организм жаңы тажы вирусуна эгерде кайра капталып же ушу кездешип калган учурда ушу жеңил өтүп кеткенге шарт түзүп берет. Рахмат. Доброе утро, уважаемые кыргызстанцы. На сегодняшний день ПЦР-исследования проводятся в нашей стране 19 вирусологическими лабораториями, из них 6 частных лабораторий и 13 государственных лабораторий. Частными лабораториями с начала пандемии проведено всего 856 487 исследований. Частные лаборатории были подключены к диагностике новой коронавирусной инфекции в апреле месяце 2020 года. Первыми подключились лаборатория Баницкого и Интелмед. В последующем были подключены лаборатория Аквалаб, Гемотест, а в 2021 году подключилась еще корейская лаборатория МСБио с набором корейского оборудования. В последующем присоединилась лаборатория Экспресс. Эти лаборатории на сегодняшний день функционируют и проводят лабораторные исследования по диагностике новой коронавирусной инфекции. Самое много из среди частных лабораторий ПЦР-исследований проведено лабораторией Банецкого и Интелмед. Они провели с начала пандемии 422 тысячи исследований. Лаборатория Аквалаб провела более 330 тысяч исследований. Лаборатория Гемотест провела более 82 тысяч ПЦР-исследований. У лаборатории Банецкого на сегодняшний день по республике функционирует 5 заборных пунктов. У лаборатории Аквалаб на сегодняшний день по республике функционирует 8 заборных пунктов. Как всем известно, в 2020 году цена одного ПЦР-исследования у частных лабораторий доходила до 3000 сомов. Это было связано с дороговизной ПЦР-тест наборов, расходных материалов. В 2021 году, в результате обсуждения, проведения разъяснительных работ и из-за того, что подешевели наборы ПЦР-тест системы расходных материалов, цены на оказываемые платные услуги ПЦР-анализов были снижены. Например, на сегодняшний день цена одного ПЦР-анализа в лабораториях Банецкого составляет 1690 сомов, в лаборатории Аквалаб составляет 1700 сомов, и в лаборатории Гемотест цена одного ПЦР-анализа составляет 1400 сомов. В апреле месяце 2021 года Кыргызская республика присоединилась к приложению «Путешествие без ковид».
И как пилотное к этому приложению были подключены две государственные лаборатории. Это вот Национальная вирусологическая лаборатория Департамента Госсанэпиднадзора и вирусологическая лаборатория Центра Госсанэпиднадзора города Ош. Сотрудники были обучены, это приложение успешно было внедрено. В последующем присоединились еще две государственные лаборатории. Это лаборатория Центра Госсанэпиднадзора города Ош и в городе Чолпан-Ата, это Сыкульский районный центр Госсанэпиднадзора. И на сегодняшний день 4 лаборатории присоединены к приложению «Путешествие без COVID» и выдают результаты по данному приложению. Данное приложение дает возможность нашим гражданам, кыргызстанцам, беспрепятственно и без основания пребывать в странах ЕС. Это была вынужденная мера, введена для создания условий нашим гражданам, чтобы они могли беспрепятственно пересекать границу. Цена одного анализа, ПЦР-анализа, в государственных лабораториях составляет от 750 сомов до 788 сомов. Это сравнительно дешевле, чем в государственных лабораториях, и поэтому количество обращаемых в настоящее время растет. Но кроме этого надо отметить, что мы оказываем еще бесплатные услуги ПЦР-анализа. Например, это оказывается для социально уязвимых слоев населения. Мы оказываем бесплатные услуги ПЦР-анализа инвалидам, детям до 7 лет при наличии документов, подтверждающих. Кроме этого, бесплатный ПЦР-анализ оказывается гражданам старше 65 лет, которые выбывают за пределы страны при наличии направлений или справок, которые выбывают по состоянию здоровья. Кроме этого, бесплатные услуги оказываются государственным служащим, которые выбывают за пределы страны по служебной командировке. Также делегации, которые прибывают в нашу страну, и выбывающие делегации, которые прибывают в странах по служебной командировке. Уважаемые граждане, на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается уже рост количества выявления положительных случаев новой коронавирусной инфекции. Это говорит о том, что в России уже, возможно, начинается 4-я волна. Как всем известно, в Кыргызстане в ноябре, в декабре месяце наблюдаются ежегодно это случаи гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. И есть прогноз, предположение, что наряду с этими случаями может начаться 4-я волна новой коронавирусной инфекции. И поэтому я бы хотела призвать своих сограждан, чтобы соблюдали меры безопасности и отказывались от участия в больших мероприятиях, где наблюдается скопление многих людей. Почему? Потому что человек может вновь заболеть. И на сегодняшний день единственным эффективным инструментом для управления и снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, как и других инфекций, является процесс вакцинации. И поэтому я бы хотела, пользуясь случаем, призвать наших граждан, чтобы они прошли вакцинацию. Почему? Потому что после получения вакцинации у человека вырабатываются антитела, которые при повторном заболевании или вообще если организм сталкивается с коронавирусной инфекцией, то эта болезнь может протекать уже в более легкой форме. И поэтому вакцинация является одним из эффективных инструментов управления и снижения и нераспространения коронавирусной инфекции. Спасибо. Эскерте кетсек, түз эфирде ЛТР, КТРК 624, Пирамида, 5-канал, ЛФМ радиосу, 1 радио, ЛТРдин YouTube каналында жана Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Саламатта болуңуздар. Благодарим за внимание, берегите себя и своих близких.